Pastor Kalgonza Vincent okurwa Mount Zion Church Ministries kandi hano okubagambiraho kino ikintu cyo kurambeta Christmas kandi ngizera kubayijuka kubagambira abantu bamukama ompulirize ingo ebyo bintu ebyo kurambaza guza Christmas te kurugale ruhanga bitu Christmas ne ruga mwastani hanyuma abantu bona bagizaguza bagendaga mu gehenda buli kiro habwaki abo kuba Christmas mu Bible tikirumu tehandikirwemo nobukiraba ngo 25 December bihandikirwa mu Bible obukusoma mu kitabu ekya Yeremiya esura 52 orukara orwasatu nemu norwasatu n'ibiri noza kusangaho 25 December balimbalekera ogo musaiza omukama omubi bamweta evil king Merdek hati ogo Merdek ekiro no bali baliomba mulekera kurgo mu nkomo hanyuma abantu batandika kumujaguzo ogo mukama wa Babyloni betu bintu tinkomanye nuko babihinduira okubiteka mu ngundugoma za roga Yesu Kristo ekingonza kugambira mu Bible tikirumu ngo Yesu akagambira abantu ngo bajaguza amazarwa okubanza